Valentine Day kiti hi ipidinga uma ipi kisaina ham itia hungkipana ibola kimangham tulai miten amandan hi di mong henam ti ho hi abang komle igel ji dio kata sanin hi ahesa tampi jong umnan din hizong le dunia hin ahenai lo ho dinga ipiji akimangham ti ho chomchai na sei dio hi achi sa kum asang masanga romte vai hom lai chun lengpa khat anomin ama cho amin Claudius akitin he lengpa Claudius hin galsat ding sepai tampi nei be jing ding atumin hiji chun agam sunga pasal josi galsat sepai a apan diu atu phle ne he ahin la pasal abang chu galsat sepai a panding anum pu vin he aji chu amho galmuna athi le ahinu ki helowa akun do diu ahi ja chu aji te ho le acha te ho ina ada hla diu chu num lo he hiji chun pasal tampi galsat sepaya pangnom tapu win hi hiji chun lengpa chu alunghan sa mama zengin hiji chun aman jong plan chum khat hin gungtan pasal ho hin ji nei hi lew sepai pangnom ta win ti tin agelin hi hiji chun agam sunga chun ji nei le ki khaw hi ti ho hi akha ta ne hi alang khana hiji khopi mama chun mi he pi thiem pu khat achengin ama chu amin Valentine akitin he Father Valentine wangchun khangdong ho kilungsit ta a aum ho chu akipa pi mama jing in he ama dingin wang lungsit kiti hi mihim khat ki ka a thil su hoi penin agel levin he china chung chuna aman ato nom pen chu a hi le nunga gol hang ki cheng ding ho gop ding ti hi he nunga gol hang ki cheng ding ho ama ko ma aki gop sa dia hung ti mule anakipa pi mama jing jin he ahin lengpa Claudius in gamsunga kitchen akha tai ti aza do pha chun Father Valentine wang akipa hi be jing in he hiji chun kitchen nakin ho chu agu in ahun lei chunga abol pi ji ta na he nunga gol hang ki cheng ding ho chu Father Valentine hun sunga chun ahung jibin ti japum pumin pathin hingle thim pupa hinga kitipna ahung nei jibin he phat sot lovin lengpa Claudius injong Father Valentine hin gu thima kitchen nakin abol pi ji eti ahin hedo kitan he hiji chun asu te asolin Father Valentine chu agama sa tan he Father Valentine chu amantawin songkula akoi tawin ahin la Father Valentine wang chu songkul sungjing ajong kipa ta om jingin ima ki phinna anei khapun he phat ha salai ta injong kipa ta hin khu amang jingin mi ho angai lu jala athu na ho chu ama chunga thil kidangin ahungle thunta na he aphat se in mi tampi Father Valentine a umna aki hen na songkula chun ahung jibin pa cha hoi ta hole Father Valentine angai lut naw thuchang ho lekha neu cha aji ho chu ahung pi jibin he aji chu am ho hin lungsit na hi ata sanun apom det chewe ti hi Father Valentine het sa anu mu he hechimi hola achun Father Valentine ki henna songkul nga pa chanu amit cho khat anazawin he ama chun Father Valentine adingin anne ding ahin choi pi jin abang le ato khom hanin ki pa ta in aki holim ji hanin he hitia chu hichi mit chonu hin Father Valentine hi lungtha dailowa om jing na dingin anatil khojin he phat ahung chi na hi le hichi mit cho nunga nu hi le Father Valentine hi ahung kilung se do hon ta na he nikhat chu Father Valentine hin alung se nu amit chonu chu amit achun akhot akwa in ataw pi in ahi le ataw zo chun numei nu chun amit aha in ahi le kidang ta in thu au hin muta na he hi chun lengpa Claudius in jong hi chithil su chu ahin hedo kitan pathina kun ahi ti ta sangin thilha doil ai a kuna ato do ahi atikit ta na he hi chun Father Valentine chu thading in thu apita na he Father Valentine ki thading ni hi 14 February ni khuwa anaki gung he hiji chun leisit a zan amanna nukha pen 13 February zan chun alung se nu koma dingin thana lekha thot anaji in he hechi alung se na lekha thot achun anoi langa from your Valentine ti in sign anabolin he hechi thil su hi 270 AD ahitan hichi zawa kona cho ama gel do jing na dinga mi hon akilung set pi ho kom a kum se le 14 February ni lehin ngai ru lung set thu thot lekha ana thot jiwa anoi langa cho Father Valentine sign bang chen a cho from your Valentine ti a anaji jiwa he
Hichi Valentine Day hi van noya ni khu ki manghol azong athopi loi khat cho hi ahin la adia ai ho Christine te dinga hichi Valentine Day ki man hi thil pha ham thil si ham ti hi ei ma ho ki gel dan dan hi tai aphat asi chu he su ke di hin aphat na le asi na hi he ho comment section na hin ji thei he dunia dingin hi chan choi ta din video kiting ki mukit din ka hin tim ve nabon chawin stay safe and stay blessed.